Ikaze ku makuru ku buryo burambuye, ibitekerezo byanyu tubitegereje ari byinshi. Reka amakuru yacu tuhere mu gihugu cya Angola. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari muri Angola aho yitabiriye inama ya kabiri isuzuma ibibazo bya politike n'umutekano bivugwa muri Repubulika ya Centrafrica. Mbere gato y'inama ibera i Rwanda muri Angola, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabonanye na mugenzi wa Angola Joao Lorenzo bagirana ibiganiro. Iyi nama igiye kuba yateguwe n'umuryango w'ibihugu bihuriye mu nama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Iyi nama ibaye nyuma y'ibyumweru bitatu Perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera arahiriye kuyobora icyo gihugu muri manda ya kabiri. Ni nyuma y'amatora yabaye mu mpera za 2020 aho inyeshyamba zari zarahiriye kuburizamo ayo matora, ariko abafatanyabikorwa ba Centrafrica bari muri Rwanda bakoherezayo ingabo zo kwimakaza umutekano. Ingabo zanagize uruhare mu kuburizamo ibitero by'inyeshyamba mu minsi mike yakurikiye ayo matora. Twerekeze mu burasirazuba bw'igihugu. Kuri uyu wa kabiri, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney ari mu ruzinduko rw'akazi mu karere ka Nyagatare. Nirwo ruzinduko rwa mbere agiriye muri aka karere kuva yagirwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Turi kumwe na mugenzi wacu Valence Niyonkuru. Valence, wiriwe? Uriho neza mapenda kumva. Minisitiri Gatabazi yamaze kugera muri ako karere, ari gusura ibikorwa. Urakoze cyane. Yamaze kugera muri akarere ka Nyagatare ku ikubitiro, yasuye umurenge wa Kiyombe, ariko so wonyine ari busura uyu munsi kubera ko ari busura imirenge irimo Tabagwe ndetse na Karama. Nyuma yaho akaza kuganira n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'akarere ka Nyagatare, ariko akaganira n'abavuga ari kumvikana muri aka karere, ariko by'umwihariko mu mirenge yegereye umupaka. Yasuye umurenge wa Kiyombe. Ubu ngubu muri amasaha muduhamagaye turimo twerekeza mu murenge wa Karama, ariko muri rusange mu murenge wa Kiyombe yasuye bimwe mu bikorwa by'iterambere bihari, aho yasuye uruganda rw'amazi rwa Cyondo. Nyuma yaho asura poste de santé cyangwa amavuriro y'ibanze yubakiwe abaturage muri iyi mirenge yegereye umupaka. Hagiye hashyirwa umwihariko wa serivisi z'ubuvuzi muri aya mavuriro y'ibanze, aho nko muri uyu murenge wa Kiyombe yasuye ivuriro ry'ibanze rya Karambo. Ni poste de santé yashyizwemo ibikoresho bitandukanye byo gutanga serivisi za zindi zo ku rwego rw'ibitaro, ni ukuvuga serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, amaso ndetse naho ababyeyi bagomba kujya babyarira ni muri maternité. Izo serivisi rero zagiye zishyirwa muri amwe mu mavuriro yagiye yubakwa mu mirenge imwe n'imwe yegereye umupaka. Ni ibikorwa abaturage bishimira muri rusange, cyane cyane abatuye muri Kiyombe aho yahereye asura. Bavuga ko kubona serivisi z'ubuvuzi byabagoraga cyane, kuko nk'umuntu wakeneraga cyangwa ukeneye serivisi yo kuvurwa amenyo yasabaga ko ava ahangaha muri Kiyombe akajya ku bitaro bikuru by'akarere ka Nyagatare, bikamutwara igihe kinini ndetse n'amatike. Batubwiraga ko kuva ahangaha Kiyombe ujya Nyagatare ari 5,000 na moto, kubona imodoka ikugezeho byo ni ikibazo, no kugaruka bikaba 5,000. ubwo urumva ni 10,000. Cyari ikibazo gikomeye rero, ntabwo kirakemuka kubera ko serivisi zitaratangira gutangwa, gusa ibikoresho byamaze kuboneka biri muri ayo mavuriro y'ibanze. Igisigaye nuko abakozi baboneka, izo serivisi zigatangira gutangwa. Ibyo bikorwa ni bimwe mu byo Abanyakiyombe bishimira rero, bakavuga ko bashimira ubuyobozi bw'igihugu bwabegereje izo serivisi, ariko bagasaba ko n'abakozi baboneka kugira ngo serivisi zitangire gutangwa. Nyuma y'ahangaha rero, nk'uko nabivuze mu kanya, agiye gusura umurenge wa Karama, naho hari ibikorwa bimwe na bimwe by'iterambere aza gusura. Valence, yego turakumva. Minisitiri we yasanze nyine warutubwiye abaturage bagaragaza ko bishimiye ibyo bikorwa remezo, cyane cyane nk'ibyo bijyanye n'ubuvuzi begerejwe. Minisitiri we yasanze imikorere aho igeze ishimishije, cyangwa hari n'inama yatanze? Yego nibyo, nkaho ngaho kuri poste de santé cyangwa ivuriro ry'ibanze rya Karambo yasuye, nk'uko baze kubivuga, abaturage bagaragaza ko bakeneye ko abakozi baboneka kugira ngo batangire gutanga izo serivisi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rero Gatabazi Jean-Marie Vianney akaba yasabye ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ko bwakwihutisha icyo gikorwa, ndetse avuga ko hari n'uruhare rwabo nk'ubuyobozi bagiye kugira ngo hihutishwe kuboneka kw'abo bakozi babashe gutanga izo serivisi. Ikindi wenda umuntu yavuga mate, nuko nk'uyu murenge wa Kiyombe
Kiyombe ari umurenge uri ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'Ubugande, akaba ari umurenge nawo ukunze gucamo abantu bamwe na bamwe bishora mu bikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge na za magendu. Ntabwo ari Kiyombe gusa, hari n'indi mirenge yegereye umupaka ibyo bikorwa bigaragaramo. Ubutumwa rero bwitezwe nuko ashobora kuza gusaba abaturage guhangana n'icyo kibazo. Ngira ngo hari n'igikorwa za gukurikirana kijyanye no gusinya imihigo n'abayobozi b'inzego z'ibanze bijyanye no gukumira ibyaha byambukiranya imipaka. Hari ibiyobyabwenge, hari za magendu. Abayobozi b'inzego z'ibanze rero mu minsi ishize biyemeje ko bagiye gusinya imihigo yo kurwanya ibyo byaha kugira ngo ingaruka bigira, ibiyobyabwenge bigira ingaruka, za magendu nuko biyemeje ko bo n'abaturage bahagarariye bazarwanya ibyo bikorwa bibi bihungabanya umutekano ndetse bikagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Nyuma ya saa sita rero, mu masaha ya nyuma ya saa sita, mu masaha ari imbere, ari buze kuganira n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye z'akarere ka Nyagatare, ariko abavuga ari kumvikana mu mirenge yegereye umupaka. Hanyuma n'ibyo bikorwa biteganyijwe muri uru ruzinduko rwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Valence Niyonkuru, urakoze cyane. Yego, murakoze cyane namwe Mate. Amakuru ya Radio Rwanda mukomeje gukurikira. Mu yandi makuru nuko umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Dr Jean Damascene Bizimana yasize hanze inyandiko igaragaza iby'ingenzi bikubiye muri raporo yiswe Jenoside yagaragariraga buri wese, uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni raporo icukumbuye ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe abatutsi, yakozwe ku busabe bwa leta y'u Rwanda, ikaba yaranashyizwe hanze ku munsi w'ejo kuwa mbere. Ibindi twabisomewe na Bienvenue Redamtus. Muri iyi raporo bigaragara ko mbere y'umwaka wa 1990 Ubufaransa bwahaye inkunga leta y'u Rwanda kandi yarakoraga ubwicanyi ku buryo buzwi no guhotera uburenganzira bwa muntu. Ikindi kigaragara nuko mu kwezi kwa 10 umwaka wa 1990 abategetsi b'Ubufaransa bamenyeshejwe n'abari bahagarariye Ubufaransa mu Rwanda umugambi wa Jenoside wari mu Rwanda, ariko abo bategetsi barabyirengagiza, ahubwo bohereza ingabo mu Rwanda gufasha leta ya Habyarimana. Aha mu mwaka wa 1991 kugeza mu mwaka wa 1992 Ubufaransa bwongereye inkunga ya gisirikare bwahaga leta y'u Rwanda. By'umwihariko muri Mutarama mu mwaka wa 1993 Komisiyo mpuzamahanga yahuje impuguke zitandukanye yakoze iperereza mu Rwanda, isora raporo muri Werurwe mu mwaka wa 1993 yahawe abayobozi ba leta y'Ubufaransa. Iyi komisiyo yagaragaje ko leta y'u Rwanda yakoraga ubwicanyi ku batutsi bazizwa ubwoko bwabo, bikaba ari ikimenyetso cya Jenoside. Tariki ya 6 Mata mwaka wa 1994 indege ya Habyarimana ikimara kugwa, perezida w'Ubufaransa w'icyo gihe François Mitterrand ndetse n'abajyanama be bahise batangaza ko indege yahanuwe na FPR kandi nta kimenyetso na kimwe bifitiye. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda zatozwaga n'Ubufaransa nizo zahise zitangiza Jenoside, uhereye kuri batayo y'abarindaga perezida Habyarimana yayoborwaga na Major Protais Mpiranya, batayo parakomando ya Major Ntabakuze na batayo y'ubutasi yayoborwaga na Major Nzonemeye. Indi ngingo igaragara muri iyi raporo nuko kuva mu kwezi kwa 6 kugeza mu kwezi kwa 8 mwaka wa 1994 Ubufaransa bumaze kubona ko leta bwashyigikiye iri gutsindwa intambara, bwakoresheje umuryango w'abibumbye ngo ubwemerere kugaruka mu Rwanda mu cyiswe Operation Turquoise. Bavuga ko baje gutabara bicwaga, nyamara siko byagenze. Umwe mu bayobozi ba Turquoise, Colonel Didier Touzin, yatangaje mu ntangiriro za Nyakanga muri 1994 ko ubutumwa bwe bwari ubwo kurwanya FPR nkuko yari yabikoze muri 1993 ayobora Operation Chimel. Iyi raporo kandi igaragaza ko na nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi leta y'Ubufaransa yabangamiye guverinoma y'u Rwanda ikomeza gushyigikira abakoze Jenoside. By'umwihariko perezida Mitterrand, abanyapolitiki n'abasirikari bakuru bahakanye ko nta Jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, abandi bakemeza ko habaye za Jenoside ebyiri, ari nabyo bitekerezo byiganje muri iki gihe mu bapfobyi bakanahakana Jenoside yakorewe abatutsi barimo n'abari ku butegetsi mu Bufaransa muri 1994. Umwanzuro w'iyi raporo bigaragara ko nta buhumyi bwabayeho kuri abo bategetsi b'Ubufaransa cyangwa se kutamenya gahunda ya Jenoside. Ibyemezo byose babifashe bazi neza ko iyo leta ari nyirabayazana w'umugambi wo gutsemba abatutsi mu Rwanda. Aha akaba ari hamwe mu hakomeye iyi raporo itandukaniye n'izakozwe na Komisiyo y'Ubufaransa iyobowe na Professeur Vincent Ducret yatangajwe ku itariki ya 26 Werurwe 2021. Raporo ya Komisiyo Ducret yerekana ko Ubufaransa bufitiye uruhare runini kandi rudashidikanywaho muri Jenoside yakorewe abatutsi, ariko ibyinshi bigashyirwa kuri Perezida Mitterrand
nyamara n'izindi nzego za politiki na gisirikare nazo zifitemo uruhare. Raporo y'u Rwanda inagaragaza ko uruhare rw'Ubufaransa mu gushyigikira abakoze jenoside no kubangamira ubuyobozi bw'u Rwanda bwahagaritse jenoside bitarangiranye na 1994. Ikibazo nacyo ntabwo raporo ya Komisiyo Ducret yagisuzumye. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakozwe n'abanyarwanda b'intagondwa z'abahutu. Nta kimenyetso cyerekana ko Abafaransa bagize uruhare mu kwica abatutsi muri jenoside, ariko leta y'Ubufaransa yatanze ubufasha mu buryo busesuye ibuha leta y'u Rwanda yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda rurihariye. Nta kindi gihugu cyari gifitiye amakuru ahagije ku mugambi wa jenoside nk'Ubufaransa. Abishwe muri jenoside ntibari abarwanyi bari mu ntambara, bari abasivile bishwe bazizwa uko ari abatutsi cyangwa ko bari bafitanye isano n'abatutsi cyangwa se barwanije gahunda yo kwica abatutsi. Bienvenue Damtusi, Radio Rwanda i Kigali. Arakoze cyane Bienvenue Damtusi. Mu yandi makuru ari kuvugwa nuko Perezida wa Chad Marshal Idriss Déby Itno amaze kwitaba Imana. Munana Alphonse turi kumwe muri studio, aya makuru nayo wayamenye bigenze bite? Yego amakuru agarutsweho none ahangaha ibitangazamakuru bimwe byo Faransa ndetse n'ibindi byandikirwa muri Afrika, niyo nkuru biri kugarukaho none ahangaha. Biravugwa yuko yaba yarakomerekeye mu mirwano yo mu mpera z'iki cyumweru gishize. Hari abarwanyi bashyashya badutse muri Chad biswe FACT. Abo ngabo baguye intwaro bafite ibirindiro muri Libya, bagambiriye nyine ko ubutegetsi bwahinduka. Muri iki gitondo ni nabwo guhera ku mugoroba nibwo byavugwa ko Marshal Idriss Déby ari nawe wegukanye intsinzi mu matora ku majwi arenze 70 hafi 80%, ariko iyo bikavugwa rero ko ashobora kuba yarakomerekeye muri iyo mirwano yo mu mpera z'icyumweru gishize. Nibwo ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangira gutangaza n'Ubufaransa ko abenegihugu babyo bibaye byiza baba bahavuye, banavuga yuko abarwanyi mu minsi mike bashobora kuba bari mu marembo y'umurwa mukuru Jamena. Ubwo rero nta makuru akomeza gukurikiranwa, ariko bikavuga nyine ko nubwo bitari byagarutswe byagizwe ibanga, ariko yaba yaragiye nawe muri iyo mirwano yaberaga hagana mu majyaruguru, hagana mu birometero 300 hanze y'umurwa mukuru Jamena. Bikaba rero birangiye bivugwa yuko ibikomere yahavanye byamuhitanye akaba yitabye Imana. Uyu Perezida wa Chad Marshal Idriss Déby Itno. Reka tugaruke ubwo hano mu Rwanda, amakuru turakomeza tuyakurikirane, by'umwihariko tugaruke ku makuru ajyanye no kwibuka